الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mahuli mga kalanggongan hapag-agama, kamaasan, makulangan, kamanghuran, gausbog-bog hapag-agama. Sukol kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinya rin ay sab kita nyo nakapagbayng mata magbing. Sa mulya-mulya na doom, amunin doom, Jumaat, sa mulya-mulya na tampat pagtutuntutan almo, surun tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in bangman, maapon niya, in katan pardusahan kasaan sing kita niyo, tay maon, in katan ang malibadat tanyo, asawab sin pagmuhot-muhot tanyo, dumawhat humati sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalumahinang tiranan hikadawhat tanyo sin rida sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Adlaw mahuli amunayin papasuron niya kita niyo palawm sin suluka niya mahamullah. Sugpatan tanyo yung pangadyan sin limabay nakawa tanyo na in ta'rif. Unin pagyanon fikhi, hawahasa, iban hasara. Al-ilmu bil ahkam الشريعة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. Bang tanyo katumtuman, lilay tanyo bangunin pagyanon ahkam din dito, hata'arif ito. In ahkam, jama' sin pagyanon hukuman. In hukuman, in akisin Imam al-Baydawi, huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliku bi af'alil mukallafin bil-iqtida'i aw at-takhyir. Bangkitan nyo maasubuto, ano yung pagyanon hukuman? Ano yung pagyanon ahkam? Jawaban nasal, dirihilan na kita nyo, jajawaban si mga kaulamaan sing kita nyo. Yan na sin Imam al-Baydawi, rahimahullahu ta'ala, inahkam lang yung pagyanon, muna-muna yun sa jama' sin hukuman. Siya na lang yung pagmuhatab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muta'allik, yung pagmuhatab sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, liyaway niya rin ha-Quran, iwan sin sunnah. Tumaallok yung katampauno. Af'al, mga kakahinang sinhisi o sin pagyanon mukallab. In mukallab, nakawa tanyo na sin limabay, sin pagyanon mukallab. Aun sipat, sin pagyanon mukallab. Muna-muna yung mukallab, akil. Tao kakaakal. Balighun. Tao akil baligh, salimul hawas, masambu, pamaranan niya. Tabi ayaw bukon sa mga tao, aun kulang-kulang hapikilan. Balagat khud da'wa, kaya pasampayan sa sin da'wa al-Islamiyya. Amo itong pagyanon, mukallab. Hamad jab tashafi, an upat sipat sin pagyanon mukallab. Balighun, akilun, salimul hawas, allati balagat huad da'wa. Bil-iqtida, dito ha kalimat iqtida, in ma'na niya at-talab. Nakawa tanyo sin limaway, siulat tanyo, in talab, nabahaki magdua. In hati sin pagtalab, pagsukat, sin sara. Imma talabul fi'li, siukatan kita nyo sin sara, sin Allah subhanahu wa ta'ala, papahinangon. Aw talabut tark, siukatan kita nyo sin sara, sin Allah subhanahu wa ta'ala, papatinggalon, uno-uno na pakaradya. In talabul fi'li na bahagi magdua. Jaziman o ghayru jazim, reviewon ta sa dyan kaya pangadyan ta, lima bahay pa sa paton ta. Jazim, gawgot, in pangdaaki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayru jazim, di akan sa sumakawa bukon da gawgot. Hindi akan gawgot, magmana siya hukuman wajib. Di anasin, imiyanin Allah subhanahu wa ta'ala, palindukan nyo yung pagsambahayang. Pagjakat ka mo, pagpuasa ka mo, habulan Ramadan, inyaon amrum min Allah, daakan din hatuhan tanyo Rabbul Alamin katan. In pangasubo, hindi akan niya to wajib at bukon, wajib. Isyuin kaya wajiban ka niya. Huminang, amunain, pag yanon, mukallab, biya katutan niyo.
Biya kato, tanyo. Aun di akan, halam sinal Quran, hinang tanyo pangupama hansin lima bayaon. Pag gaintuhan tanyo Rabbul Alamin nagmuhatab sa halam sin Quran, mahamulya. Imyanin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. O kamo mga bariman na pabila maawnin pagutang antara sing kamo, na sulatan yung parakala pagutang. Amun imyanin Allah subhanahu wa ta'ala, nagkuman siya, faktubu, sulatan niyo. Bukon kanya to amrun min Allah, daakan deng hatuhantan nyo Rabbul Alamin. Hal hadal amru tufidul wujub? Amla, doon hainim pangasubo. Amun imyanin Allah subhanahu wa ta'ala, hipapasulat in parakala pagsulat, pagutang, unin daakan niya un, manunjuki hakawajib niya tawakam bukon. Doon haini kaingatan tan, bukon tu ingkatan, di akan halam sing Quran tufidul wujub, manunjuki hakawajib niya. Sabi niya ni mga kaulamaan sing kita nyo, hakaida nila, kullu amrin fil Qur'anil Karim yaqtadil wujub ma lam takun qarinatun ala nafi dalik. In katan sin amar. Di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halam sin Qur'an wan hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manunjuk ilong hakawajib niya. In siya wajib. Mayta kuman deng Allah subhanahu wa ta'ala. Da akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumakawa wala pya tubtub den dituhat. Malam takun karina ala nafi dalik. Bangman wayroon karina lawan niya ayat dugaing mang napihisin ayat yaon. Biada sinimyanin Allah Ta'ala tungod para kala pagutang. Sulatan yun, nakisin Allah subhanahu wa ta'ala. Impang nga suwisin ng daak, hipapasulat. Pagkasibo-sibo diakan, imyanin Allah Ta'ala, akimus sala. Palindukan yun sa bahayang, diakan, kuon. Paghayat yun, imyanin Allah subhanahu wa ta'ala, sulatan yun para kala pagutang. Unim daakan din doon haon. Biada ba isab hukuman simpang daak kisin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo. Hapag palindog sin sambahayang, hapag puasa, hapag zakat, atawa kang bukod. Ang jawab niya bukod. Sa mayta, aun ayat niya rugaing nang napihikan niya. Amun imyanin Allah subhanahu wa ta'ala, hinapusan sin suratul Baqarah, fa in amina ba'dukum ba'dan. Bang aun na pagpangandul, piyangandul, antara sing kamo, na misandi na hisulatin para kala pagutang. Sabab mayta, unin lami malagbo. Pagpangandul at tawakang pagsulat. Pagpangandul. Gamman, biya na sinakin na hinang tapangupamahan sin lima waybang mga along ta. Nagtutulong tawang kamo. Dahin kasibi-sibi sambil liasan na sadya. Naangon, nabibiyaksan na kamo magtulong tawang. Siwo daha kasanya nga, niwa nakasigpitan. Bang maaoning pagbuyos, si kanyo sinalta biagamman hantang mahinang sap na haantara sing kamo karo amoy nagkakasilasan nagpapangandol piangandol ren katagna pagus bang mga paunon tuan mamus akusin kay mo nabe dinisulat ta na ha bang paamuhon korek sa tamo tindaakan sinsara hipapasulatin para kala pagutang sa awak to bi hantang mahinang grudge bi usab pangandol kako may tasuay pahisulatin para kala pagutang sinhang kalungan da kita hang kasiulikan kita hang kalay kita kakaunan ding kabata-bata may tasuay pa magsulat kanyat to bang aun na pagpangandol piangandol ha antara sing kamo misaning kiaunan niya amrum min Allah daakan ding hatuhan tanyo Rabbul Alamin hipapasulatin para kala pagutang di na siya mabilang wajib hati niya talabul fi'li ghaira jazib bukun na kawkot hatinya bukun na wajibin hukuman sim para kala pagsulatan hawak to yaon unin hukuman niya mabilang dakuman sa insuya uno sunnat dakuman inlawan niya talabut tarok diak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala patinggalan inuno na para kala para kala haram dairatul haram muhaddad tiyo da imparakala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Qur'an wan hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyo da sabab mayta dictate siya sabut sin Allah subhanahu wa ta'ala katahan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq ayaw nyo pagbuno pagpataya ang kaanakan nyo buka nyo sing kamiskin
Wala ta'kulu amwalal yatama. Ayaw ka mo kumaon sim pangalta sim mga sila anak yatim. Wala taqrabuz zina. Ayaw ka mo sumuok, lumagdan, hikasuok niyo pa pag zina. Sumasaan bihat yung pagmuhatab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtagnaan niya hurupon, la nahiya. Sumasaan, tagnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakalima hurrima. Hiyaram. Biya na sinimiyanin Allah subhanahu wa ta'ala. Hurrimat alaykum ummahatukum. Hiyaram ko kaniyo in umasawa hakainaan niya. Kaanakan nyo ba ni? Babae. Wa akhawatukum hatay manghud nyo babae. Wa ammatukum wa khalatukum hainaon nyo. Den kan ama nyo, inaon nyo rin kanina nyo. Haram nyo to katanin umasawa kanila. Sambil pahinapusan sin ayat ito, nasabot yung mga inaan nyo amuin hasaw pagsawhan duro, iwan sin tay manghud nyo pagsawhan duro. Nasabot ha ayat. Hiyaram nyo to sin Allah subhanahu wa ta'ala katang. Bang siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung panglangin niya, haparakala, haram. Stiyag niyan niya, hakalima, hurrima, asyaddu tahriman, nakalanduin ka haram sin parakala. Wayro makajari mag-ijtihad. Uy. Sabab may nas sarih, matampal, yung pangharami sin Allah subhanahu wa ta'ala. Huun hamuk ayat makawasakitan nyo, rin hafid sa nyo. Hurrimat alaykumul mayta. Hiyaram kanyo yung mayta. Yung mga patay binatang. Jaatil fatwa, dumatong yung fatwa. Inahkam. Inahkam syariah, di siya mapinda sa lama-lama. Inhukuman sim mayta haram, inhukuman sim kumaong kaulong nga sim patay binatang haram. Sa ang mga kahalan, jumato, imparakala haram yaon ko ano siya maharus kay mo. Mga subo, pamufti, inta umanga subo. Ang nga pa tuwan, wayroon na makaon na mo. Hambuk waktu wiha ini, siyampig kami, hambuk isla, hambuk po. Wayroon, ababon na mo rin doon uno. Way makaon, way rabutong, way katang. Ayaw lang ta mga binatang, baboy talon, tabi ayaw. Bangdi kami kumaon, sim binatang yaon, matay na kami. Atawakan, aong kiyabaakan na mo, binatang, patay na. Bangdi kami kumaon haon, matay na kami. Dumatong yung fatwa. Ahal yan, inakisim mufti, ahal darura, kakukunahan, harus sadyakan niyo. In kumaon niyaon, hasupaya masalamatin, kabuhi niyo. Wala imiyan halal in kiyaon niyo. Maharus sadya, asabab sim pagtawansin, kabuhi. Ada pun haayat hambuok, amuntiag na anday sabsin Allah subhanahu wa ta'ala pangharami niya. Haram kanyo in umasawa, hakainaan niyo. Sibu, wayroon makajari mag-ijtihad hal yaon. Lang mo sumuok kaw mga subo, paalim dakula, patuan, mujtahid. Hahal darura, nisisiti ka kukunahan, makajari ba ako umasawahay na ako? Makajari ba ako umasawaha anak ko babae? Di. Sabab may ta, buhi da imano siya, misan sari makasuok babae. Buhi da imano siya, misan mayroon asawan niya, tabi ayaw. Ada po na hal, amuin kumaon ko sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab sin pagtawan mo sin kabuhi mo, maharos sa waktu yaon. In kumaon ko sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ahal, darura. Ad-darurat tubihul mahzurat. Mga parakala, necessity, kakukunahan, mangharusi sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihat yung pagmuhatab sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, sumasaan ha parakala, haram, tagnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, halalan, la nahiya, sumasaan, pagsabuton to sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung kalima, hurrima, hiyaram kanyo sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Inlawan niya, namunin parakala, makro. Miyakro sin Allah subhanahu, ano miyan lang niya, kariha kada. Miyakro lang yan hukuman niya. Upamahan niya, pagtinggal sin tao, hasambahayang salatud duha. Bukun haram. Kaya na may ta, in salatud duha, in hukuman niya, sunnah.
Dahil nga mga sambahayang piyarihala tuod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarda piyang daakan sin Nabi. Masambahayang mong kita nyo, salatud duha, asawab sin kalagguan sin kalabyanan niya. Indaranon mo na hindi na kautuod magsambahayang sin salatud duha, mabilang siya khilaful awla. Atawakan hiukom siya, makro sin mga kaulamaan sin kita nyo. Atawakan di na kautuod magsambahayang sunnat. Sibu datahiyatul masjid, kabliyatan, ba'diyatan. Impagtinggal mo sin mga sunnat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kaula-ula, gaan-gaan mo yung parakala, sunnat dawa, sari na magsambahayang dako pardo. Inyat to, hiukom kay mo makro sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jumhur ulama, makro, doon da siya kamakro niya. Amadjab sin Imam Abu Hanifa, ang pagtawakon, karaha tahrimiya, iman sin karaha at tanzihi. Hinapusan niya hukuman, amon hipagpanghukom, hakakahinang sin mukallaf, amunain at takhir, amunain parakala, mubah. Hinang tanyo pangupamahanin ayat sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, sin limaway, wa idha halaltum fastadu. Bang kamu matimus na. Himinang sin mga parukunan, haparakala, paghaji atawa kang pag-umrah, imianin Allah subhanahu wa ta'ala, istadu. Paghunting na kamo, long sin Tuhan tayo, pamanhot na kamo. Bang mo kita, unisin nagdaap. Papamanhoton kita niya. Allah subhanahu wa ta'ala. Impangaso, unin di akan din doon haon. Mabilang baha siya wajib, sunnat, atawakan mubah. Sabab simu di akan. Isin nagdak, Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya mabilang wajib, damikyan di resab siya mabilang sunnat. Kala na may ta, unin karya sa lisim pagpamanhot. Unin karya sa lisim paghunting. In karya sa linya mubah. Sa hiyaram sadjakay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamanhut hawak to kaw sa abu halom ihram. Kalna may ta den ha mga piyanglangan, hinangon, simano siya, halom ihram amunain, mamanhut ko. Nampayamianin Allah subhanahu, amrun littakhir. Di akan sa sumakawa, di hilang kaw pagbayasin, Tuhan tanyo, Rabbul Alamin. On limaya mo, mamanhut ko rin mamanhut, mayroon, di na kaw bistahan, dusasin, sara. Amoy at tuin hukuman, 5, hipagpanghukom. Hakakahinang sinhisyo. Sin mukallaf. In Sharia al-Islamiyya, mawdu' niya, halawm niya, nabagi magto. Adapun in fiqh, pag yanon, mawdu'ul fiqh, fi'lul mukallaf. In mawdu', pangadjian, halawm sin fiqhi, kakahinang sin pagyanon mukallaf, biya kato tanyo. In Sharia al-Islamiyya, yung mawdu' niya na bakit magto. Hakahaw puan niya. Hakahaw puan niya. Hikaysa, ahkam al-i'tiqadiyya. Mga hukuman, manunjuki pa i'tiqad, pamarat saya, pangikat pagtuhan, simbiya kato tanyo mukallaf. Kamarwa niya, al-ahkam al-wijdaniyah. Mga kahukum-hukuman tumaallok, papangaddatan, simano siya, akhlaq, lakutawiat niya, suluk niya, tasawuf, makasud din doon haon. Inhikato niya, hakahaupuan niya, al-ahkam al-almiya, o amaliya. Mga kahukum-hukuman tumaallok, pagkakahinang singkitan yung manos yan. Inyat to ha Sharia al-Islamiyya. Pag yanon. Sabab may ta, in Sharia al-Islamiyya, ubus na. Wayroon nasara. Pagpuas kawapat sin Rasul sallallahu alaihi, wayroon nasara bago tumurun. Way na. Ada po nimpik, sambil pa adlaw kiyamat. Apabila aun mas'ala gumwa bago, masail fiqhiyya, ijtihadiyya, zanniyya. Magdihil hukuman, magistimbat hukuman ng mga kaulamaan. Di makajari aun-aun parakala bago, di makajari di karihilan hukuman si mga ulama. Di. Subay ratuod karihilan hukuman si mga kaulamaan sing kita. Subay. Taudin, masail fiqhiyya, al-mustajiddat, mga parakala bago, jimatu hamasa, sin kita nyo bayaon hawala jimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon ka nasabot tanyo sin limabay.
yung mga kaulamaan singkitan niyo. Hawa ago sila magdihil hukuman, suway patinggilon nila hato para kala. Ikaisa niya lang niya at tasawwur. Suway pasarupahon na, pangadjion na im masala. Bangji mato kahamasasin nabi atawakan way. Hikaruan niya at takyiful fiqhi. Kayfiyatul fiqh. Biya diin im pagbantang, pagdihil hukuman si mga kaulamaan hamasa na kauna. Bagsaw pa may masala, jima to hamasa na kauna. Jima to hamasa sin nabi, ubos na diri hilan hukuman di na kita manjari. Manudso, dah hukuman dihil si mga kaulamaan sin kita. Hindi na. Kal na may ta, jima to hamasa sin nabi. Upamahan na yan. Ang kanya to so'y tasawurun. Hukuman sin pagpatanog bismillah. Hasam bahayang. Pagkunot, hasam bahayang subo. Yung pangaso, yung mga masala yun, jima to hamasa sin nabi at awaway. In jawab, jima to hamasasin nabi. Bang jima to hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos na dirihilan hukuman si mga ulama. Lumaton na pahikarwa at takyiful fiqh. Kayfiyatul fiqh. Biya diin yung pagdikil hukuman si mga kaulamaan, hamasa na kauna. Matto na ko pa madhab. Hamadhab biha ini, subay magpatanog sin Bismillahirrahmanirrahim, hasam bahayang zahriya, hasam bahayang pagpatanugon yung pagbasa. Hamadhab biha ini, wayro untod bismillah. Hamadhab Malik. Way pag bismillah. Hamadhab sin Imam Ahmad, Imam sin Imam Abu Hanifah. Hipus, impag bismillahirrahmanirrahim. Amo yatin pag yanon takyiful fiqh. Kayfiyatul fiqh. Biadiin, im mga fuqaha, at tiap madhab, nagdihil hukuman hamas alayaon. Sabab may ita, jima jato hamasasin nabi. Ubus na diri hilan hukuman, di na kita manjari manudsud. Ubos na diri hilan si mga ulama mujtahidon hamasa na kauna mo lawi in ingat den kato. Lawi in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala den kato. So matto na kaw pahikato. At tatbiku fi ardil waqi. Biya diin mo i-apply tumop hakahalan sinhula jimajato. In hukuman amuin nakawa mo hamanga sila fuqaha. Sim madhab. Inyat to bangin masala jima to hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long Muhammad sab na mo Shafi'i so ay magpatanog bismillah. Makakaon pagkauman, pamasjid, di magpatanog bismillah, ayaw ko magdasim madhab mo kanila. Ayaw. Lawilo ano bang ko mataabit, tuwan, pag imam ko kamo. Tatbik fi ardil waqi, i-apply mo in hukuman, di biyutang sim mga ulama, hatiap-tiap madhab to mo pagkahalan. Baitaan mo, im madhab ko Shafi'i. Magpatanog ako bismillah. Bang imyan, hakawyak-sahan na mo, tuwan di kami magpatanog bismillah, ayaw ko magpatanog bismillah. Biyasin hinang sin imamo na Shafi'i, hawak to siya nakapabagdad. Nawapat na Imam Abu Hanifa, hakal na intahon, kapag bata kan imamo Shafi'i, amo na intahon, kawapat kan Imam Abu Hanifa. Iyaw ni mga kamuriran sin Imam Abu Hanifa, Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, Imam Az-Zufar, ha Baghdad. Pagdatong sin Imam Shafi'i pa Baghdad, pag-ingat sin mga kaulamaan doon, Hamad Zab Hanafi, diatungan sila sin Imam dakula sin dunya, panghurmat nila ha Imam, diya kaw Imam, ando, panglagbo na mo kay mo, bang makajari ikaw yung pag-imam ka mo, di hasambahayang subo. Gana ka nalapit adlaw yaon. Panglagbo ka na yan. Unexpected si mga kaulamaan, hamadhab yaon. Imam Shafi'i magpatanog, bismillah. Akal na mo ito yung madhab niya. Magkunot, hasubo. Akal na mo ito yung madhab niya. Amo ito yung expected nila katan. Doon man, nag-imam Imam Shafi'i, hasambahayang subo. Wala nagpatanog siyang bismillah. Wala nagkunot, hasubo. Kahantang na ajaib. Yung mga mano sa mga ulama, ha Baghdad, yakaw imam na inu-inu kami kayo mo. Kaya ingatan na mo, hamadhab mo, magpatanog ka bismillah, magkukunot ka hasubo. Mayta, hawak to ka nag-imam ka mo, hain doon, wala na ka nagpatanog, sim bismillahirrahmanirrahim. Damik yan, wala da ka isab nagkunot ha, subo. Uno, tikuram mo na yung madhab mo. Anong sinima mo Shafi'i? Madhab ko amura.
magpatanog bismillah. Amo rin dalil, biya wagbukan ko. Magkukunot hasambahayang subo, amo rin dalil, biya wagbukan. May ka wala nagpatanog bismillah, wala ka nagkunot hasubo hawak to ini. At tatbiku fi ardil waqi. I-apply sin Imam Shafi'i, kaida biyutang sin mga ulama. Amuin, i-apply yun mo, tatbikon mo, i-implement mo. Tumup hakahalan sin hula. So, mayta, kita si kaingatan sin Imam Shafi'i, madzab sin Imam Abu Hanifa, di magpatanog bismillah. Di magkukunot hasubo. Uli na sin Imam Shafi'i, pag-addat ko hamadjab sin Imam, iakaran niya. Pag-addat ko hamadjab sin Imam, iakaran niya. Di ba sabi, tuwiron lingog. Mayroon lingog. So, may tayo, mas alaubos na miyumos si mga ulama hamasa nagkauna. Ako na pag kita manodsod. Dirihilan na si hukuman si mga ulama, labi maingat din kato. Hanggang biutangan kita nyo padduman si mga ulama to at tasawbur. Pangadyo mo na yung masala. Jimat to hamasa sin nabi, why? Jimat, okay. Bang jimat to hamasa sin nabi, 101% ubos na dirihilan, hukuman si mga ulama. Unin hinangon mo. Lumungkad ka, takiful fikhi, ba't ito na ko pahikarwa? Lumungkad na ko sing kakitawan si mga ulama. Unin, hukuman hamadjab biya ini, inuhukuman niya biya ini. Hamadjab biya ini, inuhukuman niya biya ini. Hamadjab biya ini, inuhukuman niya biya ini. Ba't ito na ko pamadjab mo? Magpatup da kuman ka, biya diin mo applyon niya unto mo, iwan sing kahalan sin hula. Bang ka magakat to pamadjab, di magpatanog bismillah, ikaw magpatanog. Waron dalingog mo. Bang ka makakari pa madjab, magpatanog bismillah, magpatanog ko bismillah. Bihat to yung kahaupuan niya. Bang imnyat to mas'ala jimat to hamasasin Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Bang mas'ala wala jimat to hamasasin Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Labud da minat tasawur, suwayra pangadjion. Kalna inagis yung mga ulama, manatika, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawurihi. Pag dihil, hukuman, hambok uno-uno, inyan mapuas sim pagtasawur kanya. Hati niya mapuas sim pangadjiun na imas alayan. Bang wala jimat to hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di makalaton maong pahikaru at takyiful fikhi, di. Mataod, darang kura magkasabot, di mabay, bang yung katumtuman. Biya na sim mas'ala sin istijarul arham. Pagsukay kulangan bata, jimat to hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon jimat to hamasasin Nabi. Kaano jimat to? 20th century na. Hamasatan nyo na ini. Jimat to yung pagyanon lang istijarul arham. Pagsukay kulangan bata. Sa buko ng katan, magtiyaon tabiya gatos tabiya, pag anugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala anak. Nakisin Allah subhanahu wa ta'ala, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa. Nakisintuhan tanyo Rabbul Alamin na sumasaan anugharaan namo kamo anak. Dhukranan, usog katan, wa inasa. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Sumasaan aw ni sabding kaniyo. Di na mo na anugharaan anak. Nawilang sila, baog bang lang tausog, bang babae tamanang. Paggali mo agdin pangadji, 20th century, nilimuag din science, ang kiwa akan tiranan si mga sila, doctors, hikaanak, si mano siya. Ang duat, ang mga teori nila. Hikaisa, pagtawa ko lang istijarul arham, pagsukay kulangan bata, inya to bang imbawa ay wayroon na tod gaos niya magburos. Di tod maka, wayroon tod tiranan, makajari sa magburos. Why? Lang sin doktor, kawaunin tuwig nyo magtiyaon. Ibutang hatsiyub, itagbak, pakulangan bata, sindo kaing babae. Yawakan ko yan, kan Corina Sanchez, iwan hi Maruhas. Bukon sa ni Corina Sanchez yung nagburos, sin anak nila, Maray Kambal, baha. Bukon. Nano kay sila ro kaing babae, sumakawa sila karuha kan Maruhas, sin tagda po sin tuwig. Impangaso, mas ala, jimato hamasasin Nabi, why jimato hamasasin Nabi. Paggaway jimato hamasasin Nabi, di ka makalaton matupahikaro at takyiful fikhi, mayta, wala karihili hukuman si mga ulama na kauna. Sabab mayta, inyaon, fi'lul mukallaf, kakahinang si mukallaf. Hakan na lang yung fikhi, mawdu'ul fikh, fi'lul mukallaf. Kakahinang si mukallaf. Kakahinang sinis, hindi kato tanyo.
Allahu Akbar. Bismillah. Dari pa ako naglilingkod al-jahra. Mag-bakto siya, stop ng karay. Continue pala sa mga inshallah subhanahu wa ta'ala.
La ilaha illallah. Sugpatan niya. Atin niya mawdu. In fiqh mawdu niya fi'lil mukallaf. Kakahinang sin mukallaf. In ash-syari'a al-islamiyya in mawdu niya nawagi magto. Ahkam i'tikadiyya, ahkam wujdaniyya, iwan sin ahkam al-ilmiyya o amaliyya. Ada pun in fiqh mawdu ni hambuok dah. Fi'lil mukallaf, mga kakahinang simpagyanon mukallaf. Yung mga kaulaman sing kita nyo binasinaki, hawago sila magpawa hukuman, pagtasawuron nila na hangkanya tubyutangan nila tupad duman. Tasawur, takiful fikhi iwan sin, at tatbiku fi ardil waqi. Nakarihil na kita pangupamahan si mas'ala jimatu hamasa sin nabi, bang biadiin. Inhantang, si mga ulama magpakay, mag-implement sin aturan padduman sara. Upama ni karwa mas'ala wala jimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bi'ana sinaki amo na yung pagtawakon pag istijarul arham pagkasabot tara sin lima bayo pagsukay kulangan bata punon intubig sim magtiyaon hibutang nga tube sumakawaing magburos bukon asawa manukay sila rukaing babae nanukay lukaing babae. Doon haon, paggay mas'ala wala jimatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mag-ijtihadim mga ulama, umasubo. Ano in hukuman sin hinang yan? Kaisa. Hikamaruan niya, mabilang hisiyo bahain tagdapusin bata-bata. Tagdapusin tubig, atawakan tagdapusin kulangan bata. Nasimpak paruang kabahagi mga kaulama ansing kita niyo hamasabiha. In akisim mga ulama, kaibanan, in tagdapusin bata-bata, amon in tagdapusin kulangan bata. Aun dalil nila huun, aun dalil. Yagdalil nila yung parman sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allahu subhanahu wa ta'ala long nga nagpakuha kanyo rin ha. Buton, pakandangan, singkainaan niyo. Bimana long nga manunjukin tagdapusin bata-bata, amin tagdapusin kulangan bata, amin babae nagburos, bukong magtiyaon. Yagdalil nila pa yung ayat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Al-ayah. Imyan long in Allah subhanahu wa ta'ala, hamalathu ummuhu. Diya siya long nga pagburos, hiinaan niya. Kurhan, halom kasigpitan hiinaan niya. Wa wada'athu kurha, damik yan hawak to piyag anak na sa biyog sa paksikahan hiinaan niya, halom kabinsanaan na hiinaan niya. Ay bimakna long yan ayat ini manunjuk isinin tagdapusin bata-bata yan amin tagdapusin kulangan bata. Amin tagdapusin kulangan bata. Pagdalil nila pa yung ayat sintuhan tanyo Rabbul Alamin. Wal walidatu yurda'na awladahunna hawlayni kamilayni liman arada ay yutimma ar-rida'a. In maas in ina bangsa mabaya magpajukop simpagpaduro, ha anak niya, nasoy niya paabuton, 2 tahon. Impangasubulong si mga ulama, amon imiyan, intagdapusin bata-bata, amon tagdapusin kulangan bata. Isun nagyatas. Amon tagdapusin tubig, atawa amon babaid, nagburos. Tabaan, of course. In giyatas, amon babaid, nagburos. Deng hasawabyat to, manunjo kilong yung tagdapusin bata-bata, amon tagdapusin kulangan bata. Ari long sim mga ulama. In ayat sahih. Hindi ko magkajari umiyang bukon sahih. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bang umiyang bukon sahih, makupurkaw. Sa kaula-ula, naging karko, himuting mo in ayat sintuhan. Ang kanya to, in fikhi, kulluha min babiz zunun. Inya ang katan zanniyat, ukabil lawang simpag-ijtihad, sambil padlaw kiamat. Ukabil ijtihad, sambil padlaw kiamat.
Aun para kala bago karihilan sa hukuman. Laong si mga ulama kamatauran, di lang niya. Nag-istidlal ka mo, wala timo pagkahalan. Intagda po sin bata-bata long sin mga ulama mo rin tagda po sin tubig. Magbalit kita nyo nga faaslul khilqa. Karya salising kapapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala ka. Uno lang yan dalil. Bukun kay miyan lang yan Allah subhanahu wa ta'ala. Falyanjuril insanu mimma khuliq. Tud ka mo bang biadiin lang niya. In karya salising kapapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala hamano siya. Unin aslul khilqa. Unin karya salising kapapanjarisin Tuhan habang samano siya. Khulika min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'im. Yapanjari na mo, inakisin Allah subhanahu wa ta'ala, imbang sa manos. Dahil hatubig magpangsot. How na magpangsot? Dahil hasulbi sing kausuhan. Wat tara'ib, iwan dahil otan sing gusok, iwan jantong sing mga sila, kababaihan. Ay bimaan na long, in karya salisin kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, habang sa manos ya, dahil hatubig magpangsot. Dahil sa wabyat tulong niya, paggainasdul khilka, in karya salising kapapanjari sin Tuhan, hamano siya, amo na deng hatubig, magpangsot, tubig sing kausukan, iwan deng ot sing gusok sing kababaihan, taraib yaon. Deng sa wabyat tulong sin mga ulama, in tagda po sin bata-bata, amo in tagda po sin tubig, bukon tagda po sin kulangan bata. Bukon tagda po sin kulangan bata. Wastadalla aidan bihadir si Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash. In bata-bata, lil firash, lil zawj. Habana, inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab, aun kagbata, naon siya tiranan, tabi ayaw bukon halal, kagbata, nangasubo. Isin tagda po si bata-bata ni Rasulullah. Aw, afwan, aun pagtuhuma, di mato. Among piyag-anak, in anak niya, bukon ang ka-color niya pa. Bukon ang ka-color niya, duka eh. Di along niya maribukon atak ko ini, nagduarwa siya bihang. Ang asusi para Rasulullah, Rasulullah lang niya. Namaset, way pag-DNA, way pagtawa kong DNA. Yung DNA, 20th century, nahamasetan nyo na bihao. Yung pag yanong DNA, itong niya Rasulullah, nauning paghawal-hawal, halang pangatayan ko. Di ko kaya ngatan, bangka ko katudlong yan bata ini, katawa bukon. Nahinangan siya pangupamahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagipat ko lang niya, kambing, kibas. Ang nga lang niya Rasulullah, ang lang niya ipat ko. Buyan, iipat ko kibas. Nabi. Ano lang yan wala na sing kibas? Ang puti, ang itom, inanubo kanila lang mga kibas mo yan, amon puti iwan itom yan. Uno, ina iwan sin ama, hangkawal na karwa. Long yahuon niya Rasulullah, hangkawal na. Ina puti, inama puti. Sa kalilong sin nabi, aun long pag anak, mga anak sing kibas mo yan, duka ingin wal na nila. Long yahuon, aun long niya, wal na itom. Kaya pipindahan na long yung color. Nang kanya timya ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash. In bata-bata yan lang rin kay mura. Ara kalaon din nga mga kaapu-apuan mo tulong niya, duga ingin pais nila. Nakawa din dito kanila in pag yanon genes. In genome, in gene, pag yanon. Ara kalaon din nga bloodline mo, din nga mga kaapu-apuan mo yan, duga ingin wal na nila. Kanat timya ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash. In bata-bata habana. Nagdalil nila to simbunal to in mas'ala yaon sin istijarul arham sin pagsukay sin kulangan bata in bata-bata in tagda po kanya mo rin tagda po sin tuwig bukon ang tagda po sin kulangan bata yaon. Bukon bang tayo kita in mas'ala wala jima to hamasa sin nabi. Jima to hamasa tanyo na yaon. Sa masi-masi kakausan dihilan hukuman sin mga sila kaulamaan sin kita niya. Di makajari bang aun para kala bago di karihilan hukuman sin Al-Quran di. How no sila nag-discuss dito raha mas'ala bang unuin hukuman niya. Jaiz ka atawa
haram. Hukom si mga ulama, haram in tarika yato. Intiranan bihat to pagburos, amon manukay ikaw. Pagtawa kong basa, sorog giti ma'am sanin pagtawag, istilahat si mga nakapangadyi science bihaw. Sorog giti ma'am pagtawag. Amura kuman hukom si mga ulama, haram. Bihat to tiranan. Sa ining ilingkat sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangaon hukumon niya haram, hambuk, parakala, aun dahikanti sin Allah subhanahu wa ta'ala makajari. Uning ganti sin Tuhan, nakadiscover din mga doctors, ama sa tabihon, pagtawakon IVF at falul anabib, pagtawakon in vitro fertilization. Mura kuman lang ta, ahalyat to, dukaing babaeng magburos. Sa IVF, asawa mo rin magburos. Di sadya maburos in asawa mo, hatiranan tabi at kabyaksahan. Doon nakamalaman tuwig sin usog at tawa, tuwig sin babae, at tawa di magbak. Di haong pangadji ka ba unin tuwig sin magtiyaon. Itagbak, pakulangan bata direct sin babae, hawak to siya mag-ovulate yat to. Tudyohon initlog. Alhamdulillah, matawad day sa baha. Sakupan si kita nyo, nag-success, nagpakabak anak. First attempt, second attempt. Nanyat to halyat to, bangin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, inistijaro lang pagsuro, insurogot imam hiyaram, ang dakyanti sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiranan halal amuna ay BF. Although, ang khilaf sin mga ulama, sa mga kawin jumhur ulama, jari nila in parakala IBF. Bangman, in matanto, sin 101% tuwig tuod sin magtiyaon. Imbiyutang hatyub yaon, iman hitagbak paasawan. Di kalamuran sin dukaing tubig sin dukaing tao. Sabi yaon na, ang kanya na lang pagtawa ko ni sperm bank, pag reserve nin tubig sin mga marawlo pa tao. Ipagdakang yato. Ipagdakang. Na akama Islam, hiyaram parakala yato. Amuren jari in IBF. May ta hiyaram. Fama allatut tahrim. Di kita makajari mang haram sinambuk parakala, hawayron paranan niya. Di. Al-illatu yaduru ma'al hukmi wujudan wa adaman. In illa paranan. Miya makadhaligot sin hukuman doon hakaawon niya wan hakaway niya. Unin illa paranan may tahyukum haram sin mga ulama. Sinsara sin agama Islam in pagtabakon istijarul arham pagsukay kulangan bata. Sabab sin aun jimato. Mga koy panglupan Harasya katawa Germany. Millionaire. Di maburos inasawa niya tiranan kabyaksahan. Nen-advise ka nila sin doktor, bihat to magsukay ko lang ang bata, manglag sila ro kaing babae, do kaing babae magburos. At niya mayroon to gausim babae yung magburos way. Bisan pa ilaway IBF di maburos yung babae. Inusog healthy. Naway nila magburos, limawag sila ro kaing babae, diyan nila nag-contract. Doon nag-contract na sila, at niya halo kayo mo magburos, kaming gumasto kayo mo, bayad sin. Doon man, na mabaya, mga tao puti, kasuban nila, mag-surprise gender. Mag-surprise gender sila, bihan. Awak to din na ipagpa-ultrasound. Di nila ipa-ultrasound. Subay na, gumawa ng bata, ang panila kaingatan. Nabihat yung jimat to. Pag guwa, sim bata-bata, saril, biya ko kita yaon, tabi ayo. Di na isim magtiyaon, milyonaryo. Bukon na lang yung anak na mo. Bukon, anak na mo. Di nila i-claim, para hal nag-sign sila contract. Di na nila. Doon hain hisiyo in kyaro doan, sing kamudaratan. Magtiyaon na tawa mong babaisyo kayan. Babaisyo kayan. Sen ni manam sinsigpit, hawag to pagburos, sambil pagbata yung bata-bata yaw, di na tayo maon sin. Makapagkain bata-bata, isin kumawa. Dahil nga sa wabiyat tamon, illa tut tahrib, paranan may ta, iyawalan magtoy sin sarain parakala yaon. Hiukom nila magtoy haram, ayaw na kamo mga Muslim huminang sin parakala yan. Sab may ta, bukon mustahil, aw maghapin bihat to. Pag umid sin sara, hiukom haram, in parakala, istijarul arham, bisan si haram, giyantiyan da sin Allah subhanahu wa ta'ala, mo rin parakala pag IVF. Amo na in vitro fertilization. Na insara sinakama Islam ang pagtabakon tashri' as-samawi iwan sin tashri' al-wad'i. In tashri' as-samawi
Akahawpuan niya, sabab aun inhati sin tashri' samawi, sara, piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun tashri'ul wad'i, sara, biaktul na sin kita nyo bangsa, manusia. Amat yung kahawpuan niya. Nabaki siya magduwa. In tashri'us samawi, di siya mapinda. Di na siya makajari kanapan. Magpit siya, tumup siya. Hakatan kahalan jumato, hakabuhi simbano si amunan al-Quranul Karim. Iman si sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amura kuman mapinda siya hapag iyanon fatwa, bang sumod in pag iyanon fatwa. Basin jimato sin 2020 asing COVID-19, kung 2020 akad nalingogin dun niya. Nag-create in BioNTech Pfizer, COVID vaccine, anti-COVID to virus. Na-trace si mga ulama, singkitan niyo, in BioNTech Pfizer, aun lang nga khalaya juz'iyya deng hababoy. Aun siya lamod stem cell simbaboy. Mabaya, kita niyo di mabaya. Aun stem cell sin baboy. Doon hay ni imyan long yan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadawaw. Agubat ka mo. Fala tatadawaw bil haram. Ayaw ka mo magubat sin haram. Isin imyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kasi sinaki ko, yung mga ulama, asaw di. Yung makajari vaccine na duwa. AstraZeneca iwan sin Pfizer. AstraZeneca iwan sin Pfizer. Hijip, bensimod, matto mo na, Sinovac yan. Dahil nga China, akong kata. Late na si mo din AstraZeneca iwan sin Pfizer. Gati ko mo maluhay. Wallahu alam. Ikaw isang kaya nga tanaparinta nila rito. Imyanin Allah subhanahu wa ta'ala, atong uda kaharam simbaboy, hurrimat alaikumul mayta waddama walahmal khinzir. Matarang yung pangharam isin Allah subhanahu wa ta'ala kato. In haram, di mo siya mapinda sa lama-lama. In haram, balikan ko, haram, may ta, Sharia al-Islamiyah. Di mo yung makajari pindahon. Ubus na. Turon deng harasul sallallahu alaihi wasallam, timabtub pagpuas kawapat hanabi wayron nasara. Sa fikhi, sambil padlaw kiamat yan, masi-masi. Awon. Mas alang kagdiskasan si mga kaulamaan. Sambil na subject, na topic sinambok guro na mo, kamo, kawaid fikhi, time COVID. Nag-discuss yung mga ulama. Sabi ng guro naman ito, ambok siya rin lajna sim fatwa al-Azhar. Dr. Ahmad As-Saghir katingan niya, kang lupahan. Maingat, mashallah. Bihad to, bangulong nga kita unimiyanin Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikumul mayta, hiyaram kanyong mayta, patay winatang iwan sinduko, sauron niyo hapag sumbayan niya, iwan sinunod simbaboy. Matarang kato, tanyulong yung muslimin, baboy haram. Haram. Imyan damit yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadawaw, pag-ubat ka mo, fala tatadawu bil haram. Ayaw sadya ka mag-ubat sin haram. Ayaw ka mag-ubat sin haram. Abuk hadis ti mama nahu, in Allah subhanahu wa ta'ala, nagpanaog sakit, sarta nagpanaog de sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ubat niya. Mang mo pagsunod-sunuron katanin hadis pagtapsir-tapsiron, intuhan nagpanaog sakit, aun ubat. Imyanin nabi, pag ubat ka mo, ayaw ka mag-ubat sin haram. Ayaw ka mo mag-ubat sin haram. Imyanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, butang kaida, ad-dararu yuzal. Imma kamudarat, suway igon. Suway igon. Makadurat, imma kamudarat, suway siya igon. Imyanin Allah subhanahu wa ta'ala, sing Quran, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ
Ma harrama, ma hurrima. Ma hurrima alaykum, ma harrama alaykum. Tan totoo din nakisin Allah subhanahu wa ta'ala, napatarang ko na kaniyo. Inuno, in parakala, hiram ko kaniyo. Matarang yung kaharam simbaboy. Matarang. Sa sumakawa, in Allah subhanahu wa ta'ala talos. Ang kan nagbutang sa illa. In illa istisna. Inati sinistisna, except out, malainkan. Ang kan natuhanin, in illa, rahmat lang si mga ulama. Sa mayroon nag-illay ng Allah subhanahu wa ta'ala, basta sa suratul asar. Wal asri, innal intiyawkid, tiyakid, bunal to dimano siya, halam kalukian katan. Bang mayroon nag-illay ng Allah, mayroon nag-istisna ng Allah ta'ala, mayroon nagmalingkan. Malingkan hindi siya, illalladina amano. Nalipo asim mga nag-iiman. Imanin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Furqan. Walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Yara may magsirik ing katan, mamuno, mangzina katan yat. Isin iminang sinyat to. Yalqa asama, yudha'af lahu al-adabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Paghulaon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, alam sina pinarka jahannam, alam hina sarta lipaton in siksa kanila sin Allah subhanahu. Ang mga siyo, mga manusia nagsirik, ang mga manusia nagzina, ang mga sila manusia namuno pagkakihabukon hak kapaton. Sumakawa, imanin Allah ta, illa man taba, malengkan ang mga sila, timawbat patuhan tanyo Rabbul Alam. Rahmat, in illa, in istisna. Ang kambang mayroon istisna, halam Quran, musiba. Musiba. Na imanin Tuhan, wakad fassala lakum. Tanto tuod na patarang kuna kanyo yung mga parakala una. Hiyaram ko kanyo. Sa nagistis na in Allah subhanahu wa ta'ala. Illa magturirtum. Malaingkan imparakala makamudarat na kaniyo. Naroon ha ini may taiyalaw si mga ulama. Misan kaya ingatan na yaon. In BioNTech Pfizer, aun sa kalaya juz'iya. Deng hababoy. Aun sa stem cell deng hababoy. Piyakay, ha-vaccination niya. Uno, siulang win hadis sin nabi amon imian in nabi. Pag-uwat ka mo, ayaw sadya ka mo mag-uwat sin hiram. Atawa yung mga ulama, mutang sila kaida aturan. Muna-muna yung mutang nila, imyan lang yan Allah subhanahu wa ta'ala, illa madturirtum. Malengkan dakuman bang, ikamudarat na kani. In ayat lang niya mukaddam siya ring hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ayat sin Tuhan, labi siya lang niya paunahon lang si mga ulama deng hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukol lang niya di paratsayahon nila, paratsayahon. Sa imyan in nabi ad-dararu yuzal. In makamudarat igon. Kaisa, kamarwa niya lang niya, biyutang si mga ulama. Suway in darar muhakkak. In makamudarat, proven. Nabukong pa kato proven, dun niya nakaingat. Yan yung sa dun niya, kaya matahan sing kita nyo. Kiyugdan sing COVID, imyatay ha COVID. Hati lang si mga ulama, in darar muhakkak. Proven siya, di matutuod. Naring hasawabiyat to. Bangtan nyo kitaon. Although kaya ingatan, ang BioNTech Pfizer, aun siya, kalaya juz'iya, may taiyalawad. Sabihat to. Ikaisa, butangan, padduman si mga ulama, pag-gaimian day sablong yan Rasul sallallahu alaihi wasallam, indarar, hipaig, imianin tuhan tanyo Rabbul Alamin, illa madturirtum, malayng kandakuman. Bang hikamudarat na kanyo, yagdalil nila, pabayta lang niya bang, hahal, intao, mautas na sin gutom, akad-akad na matay, magpatwa kita niyo, maharos na kayo mo kumaon sin baboy. Tabi ayaw. Ipagsalamat sing kabuhi. May taisablaw nga, hali ni muhakkak na indarar. Si maplag na po doon niya, makalamin na, makamatay na. Di tanyo tukutan. In BioNTech Pfizer yaon, umusal. At niya proven de isab, yung vaccination niya to. At namang tayo kita-kitaon, ang kansuway ratod kita nyo makadhamadsab. So, bang di kita nyo magmadsab, malingog batod kita nyo. Malingog. In pagmadsab rahmat. Labilo, ana bang imas ala jimatu hamasasin nabi, way sang kalingukan. Way kalingukan. Hamag kahamasa nagkaon, ayaw ni madhab katan. Hay, jip sambil pa ba yaw niyaw ni madhab katan. Yaw pagin di madhab hanapi, malik, way magkalo. In student, damik eh. Although normal high student, mag-discuss.
In kamamuhan batay school, hadjar mag-discuss, Shafi'i wa Hanaf. Shafi'i wa Hanafi. Mag-discuss doon. Mag-discuss. Sabi napi kul mo karin, daif long yung dalil niyo. Mag-discuss mo. Normal yat to. Guru na mo hamok, long ya, halawang simbay ko tuwing madhab. Bekol makarin siya. In madhab ko lang niya, Maliki. In anak ko usog Hanafi, in anak ko baway Hambali. Mayroon din sa bilong nga discussion na mo halawang. Bay. Pamaham sin anak ko, mag-ihtiram ako. Isang doktor siya. Damik yan in anak ko mag-ihtiram, madhab ko, iakaran ko. Ihad, hanggang bang di kita nyo magmadhab, kahunitan. Malingogin para kala. Malingog. Kana suwayo, kung di sa blong tama nga, amuin pagyanon, magdusatod kita mo di makadamadhab. Sabi biya kato, ammatin nas, mga ordinary tao biya kato tanyo, na di kita magkakaus, mag-istimbat, hukuman direct pa Qur'an iwan hadis. Di kita kakausan. Biya singgaus dihil, biyusin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kaulamaan sin kita nyo. Ati ko ba, nagtubuntan nyo rakuman din ito, sumpatantan nyo ha, susungon, bang aon imamo, inyat to rin ha, taufik hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ko rin ha kitab, iwan si sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang aon wala imamo, inyat to rin ha, nanunjuk, isadya kakiti simpang hati ko. Iwan na panasa tisin syaitan, ang pangasuwon nyo, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, bang kakausan, jawaban tanyo, bang di na, ipangasubutan nyo palawi, makaingat din kato tanyo. Kau na, bismillahirrahmanirrahim.